IFP e laola bommasepala ba lesome a mabedi le borobongwe go tswa go ba lesome a matlhano le bone kwa KwaZulu-Natal, mme ba le robedi ke ka thuso ya lekoko la EFF. Bommasepala bao ba akaretsang masepala wa bedi mo nageng ka kgolo ya ikonomi e leng wa Umhlanduze kwa Richards Bay, yo go ya ka IFP o leng gareng ga dithulano tse di bakileng go retela ga tumalano ya puso tshwaraganelo le EFF. Lekoko la re EFF e kgapetse thoko tshitshinyo ya yone eo e ka bong e kgontitse lekoko go etelela pele masepala wa eteletsweng. IFP ya re ga ine e tlhama puso tshwaraganelo le ANC. We will not hand over Umhlanduze to the EFF, as this will be a betrayal to the trust and confidence placed in the IFP by the people of Umhlanduze. Secondly, we informed the EFF that we will not enter into any coalition arrangement that was inclusive of the ANC, and we further suggested that an opposition bloc arrangement could be consolidated to allow the EFF to lead eThekwini municipality, which is currently having a deadlock. EFF ya re itle go goeletsa tlhopho ya go tlhoka botshepegi kwa bommasepaleng botlhe bao e ba busang mmogo le IFP. Fa inetse bogela seno, IFP ya re ipaakanyeditse go bowa e nna lekoko kganetso. Lekoko la re kgato eno e ka baka gore e latlhegelwe ke mmasepala wa Maphumula kgotsa le wa Umhlambu ya Lengana. We will definitely not be dragooned into unholy coalition with the ANC at the behest of the EFF. The IFP has noted that yesterday, Mr. Malema doubled down as usual on the attack on the IFP when he said the door to discussion between EFF and IFP is still open. But on the basis of Friday night's diatribe, the IFP believes that that door is now closed. Lekoko la re go fitla ga jana Moeteledipele wa EFF kwa sedikeng sa mmasepala wa Zululand o lebogile tiro. IFP e santse e tile moko gore ga ine e latlhegelwa ke Zululand.